Veliki pozdrav Raja i dobrodošli u današnji video. U ovom videu ću vam predstaviti 6 aroma koje dolaze iz daleke Malezije. Proizvodi ih kompanija Flavomol, a dio su njihove fruit shop linije. Kao što možete i pretpostaviti, riječ je o voćnim aromama. One dolaze u ovakvom pakovanju, imaju preporučeno doziranje od 10% i neko vrijeme stipanja od 7 do 10 dana, mada bih vam ja iskreno preporučio da ih ostavite minimalno 2 sedmice. Što se tiče opreme koju ću koristiti, je standardno moj ThinkVape Finder 75C i gore Tigertech Morph RDA Single Coil. Imam unutra jednog Aliena Classic Coils i naravno linkovi u opisu videa. Idemo vidjeti o kojim aromama je riječ. Prva aroma koju ćemo pogledati nosi naziv Sunny Hill. Ona dolazi u ovom pakovanju. Flašica 10 ml. I boja tečnosti koju sam dobio prozirna, blago žuta. Sunny Hill bi trebao da bude kombinacija mango-naranđa. Onako po mirisu dominira mi više mango nego naranđa, ali idemo vidjeti kako se vejpa. Classic Coils Single Alien 0,27 ohma na 40 W. Preporučeno doziranje od 10% je ovdje sasvim ok. Kod ove arome je situacija takva da mango definitivno i pri vejpanju dominira u odnosu na ovu naranđu, a naranđa onakva kakva je u ovoj aromi se meni iskreno ne sviđa. Nekako je previše prigušena, nije izražena u onoj mjeri u kojoj bih ja to volio, i kada je riječ generalno o ovoj recepturi mango naranđa, ima tu definitivno boljih aroma koje sam probao. Jedna od tih aroma je Twisted Manta Fango. To je isto kombinacija mango naranđa, iako je Twisted napravio aromu koja je mnogo sočnija, intenzivnija, ima onaj neki kick za razliku od ove arome koja je onako malo monotona. Nakon što sam vejpao Twisted Manta Fango, puno sam očekivao od Sunny Hilla kompanije Flavomol, ali iskreno da vam kažem, razočarenje iskreno za mene. Volio bih da vam mogu preporučiti ovu tečnost, ali zaista ne mogu. Ukoliko volite tu kombinaciju mango-naranđa, što je jako interesantna kombinacija, onda vam definitivno savjetujem da probate Twisted verziju Manta Fango. Sunny Hill Flavomol iskreno nema moju preporuku. Idemo dalje. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati je Limelight. Ona dolazi u ovakvom pakovanju. Bočica 10 ml. I što se tiče boje tečnosti, ona je skroz prozirna. Limelight, kao što samo ime kaže, bi trebala biti limeta, na mirisu iz flašice. Limeta definitivno izbija iz cipela, vidjet ćemo kako se vejpa. Sa Limelightom je situacija takva da ono što vidite je ono što dobijate. Ovo je trebala biti limeta i ovo jeste limeta. Ova limeta se puno bolje vejpa nego što miriše. Na mirisu mi je nekako bila previše intenzivna, previše vještačka, ali pri vejpanju ima tu neku prirodnu notu što mi se jako sviđa. Ukoliko ste pogledali i jednu od mojih recenzija aroma i tečnosti, onda već znate da ja iskreno nisam neki pretjerano veliki ljubitelj citrusa. Nije da ih ne volim, uživam da ih jedem, ali jednostavno pri vejpanju žgaravica mi poludi od ovih tečnosti i onda ih generalno izbjegavam, osim kada su oni u kombinaciji sa nekim kolačima i dezertima, onda mi to itekako može proći. Ali Limelight je aroma, odnosno tečnost koja me je dosta pozitivno iznenadila, zato što nisam očekivao da će mi se svidjeti, a na kraju mi se itekako svidjela. Iz razloga što definitivno sam mogao da je vejpam all day. Ukoliko ste ljubitelji limete ili citrusa, definitivno vam savjetujem da probate Limelight. Doziranje od 10% sasvim ok i aroma koju ću definitivno koristiti ovo ljeto kada nam dođu vrući ljetni dani i kada budem tražio nešto da se osvježim. Idemo na sljedeću. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati je Natural Charmer. Ona dolazi u ovom pakovanju. Flašica od 10 ml. Natural Charmer bi trebala biti kombinacija jabuke i guave. Što se tiče boje tečnosti, ona je ovako blago žuta. Na mirisu jako interesantan miris. Osjetim jabuku i osjetim, hajmo reći, tu guavu. Nisam iskreno neki ekspert za guave, jer generalno bježim od te neke egzotike, tako da sam jako radoznao kako se
ova tečnost vejpa. Natural Charmer i zaista jeste prirodni šarmer. Preporučeno doziranje 10%, apsolutno ok. Ja sam veliki ljubitelj jabuka, uživam da jedem jabuke, volim sve moguće vrste jabuka, ali iskreno od kada vejpam nisam uspio da pronađem tu jabuku koja je uspjela da me kupi. Obično one koje sam probao su mi bile previše vještačke, one zelene jabuke, žvaka jabuke, tako da sam skroz batalio tu priču i odustao od svoje potrage za tim tečnostima koje sadrže dominantnu jabuku, ali ova je definitivno uspjela da me oduševi. Osjeti se da ovdje ima nešto pored te jabuke, ja iskreno pojma nemam da li je to guava, nikada nisam vejpao guavu, ali ova jabuka je dominantna nota i to je nešto što mi se jako sviđa. Na uvlačenju osjetim tu blagu voćnu slatkoću, ali onda kad ispušem počne da se izgrađuje ta jabuka i to nešto što ide uz nju, zaista je jako teško opisati. Onako kad pogledam ova dva sastojka u kombinaciji u ovoj tečnosti, dobijam neki ukus, hajmo reći, kompota od jabuka, što je nevjerovatno teško za opisati. Jedna jako moćna aroma, odnosno tečnost, i definitivno vam preporučujem da probate Natural Charmer kompanije Flavor Mall. Ako bih mogao da odredim koja bi to bila jabuka, rekao bih nekako da je ovdje riječ o Golden Deliciousu ili Zlatnom Deliciousu, ako tako hoćete. Ukoliko volite jabuke, ukoliko volite blago slatke voćne arome koje sadrže jabuku, onda Natural Charmer itekako ima moju preporuku. Opet kažem, jedna od najboljih, ako ne najbolja aroma linije Fruit Shop kompanije Flavor Mall. Idemo na sljedeću. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati nosi naziv Squeeze Out, dolazi u ovakvom pakovanju, flašica 10 ml. Što se tiče boje tečnosti, blago žuta. Squeeze Out bi trebala biti kombinacija ananasa i jagode, na mirisu iz flašice. Definitivno više dominira ananas. Idemo vidjeti kako se vejpa. Squeeze Out je jedna jako interesantna aroma. Nakon Natural Charmera, Squeeze Out je druga aroma koja je uspjela da me kupi, odnosno da uđe u taj krug najboljih Fruit Shop Flavor Mall aroma. Ananas i jagoda su se ispostavili kao jako dobra kombinacija i vjerujem da ovo nije prvi put da vidite da jedna kompanija kombinuje ananas i jagodu. Istina, na mirisu taj ananas dominira, ali pri vejpanju, pri uvlačenju dobijate jedan blago slatki voćni miks, a na ispuhivanju počinje ta igra ananasa i jagode. Iskreno ne mogu da ocijenim šta više osjetim, jer čas osjetim više ananas, čas osjetim više jagodu. Ako bih morao procentualno da kažem čega više ima, nekako bih rekao 60% u korist ananasa, a 40% u korist jagode. Što se tiče ovog doziranja od 10%, ono je skroz ok, ne trebate ići ni manje ni više, to je ta kombinacija i definitivno jedna od top 3 aroma Fruit Shop linije proizvoda kompanije Flavor Mall. Idemo na sljedeću. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati nosi naziv Berry Fresh, dolazi u ovakvom pakovanju, flašica 10 ml. Što se tiče boje, ona je onako žučkasta, mada na momente vuče i na neku zelenkastu boju. Što se tiče mirisa, miris iskreno nije baš najprijatniji, ne bi sada stavio ruku u vatru da kažem da je ovdje bobičasto neko voće unutra koje bi trebalo da bude unutra. Ali hajmo vidjeti kako se vejpa. Berry Fresh, ruku na srce, ima to nešto fresh, ima nešto osvježavajuće, ali iskreno ovaj miks bobičastog voća nije uspio da ostavi neki pozitivan dojam na mene iskreno. Onaj neugodni miris same tečnosti blago se osjeti i pri vejpanju, ne u onoj mjeri kao kada mirišem ovu tečnost,
ali bilo kako bilo, on se i dalje osjeti. Ovi miksevi bobičastog voća su stvarno preplavili tržište vaping industrije kada je riječ o aromama i tečnostima, ima i jako dobrih na tržištu. Berry Fresh iskreno sa moje strane nema preporuku. Nema ono nešto zbog čega bih istakao ovu aromu u odnosu na ostale mikseve bobičastog voća koje sam probao. Jedna blago slatka aroma, pri uvlačenju osjetite svašta nešto tu, dalo bi se definitivno pri vejpanju naslutiti da je riječ o bobičastom voću, ali ništa tu konkretno ne dolazi u prvi plan. Ako bih morao nagađati o čemu je ovdje riječ, odnosno koje su to dominantne note u Berry Freshu, onda bih rekao da je to kombinacija možda borovnice i kupine, blago slatka. Ovo doziranje od 10% na Berry Freshu, hajmo reći da je ok, iskreno ne znam šta bih postigao sa povećanjem ili smanjenjem ovog doziranja. Definitivno bih je mogao vejpat, nije sada da je tečnost loša, ali ni blizu kao Squeeze Out i Natural Charmer i definitivno je ne bih istakao u odnosu na ostale kombinacije, odnosno mikseve bobičastog voća. Ovo fresh u nazivu, nemojte da vas buni, nije to sada ono osvježenje, onaj kick koji biste možda očekivali od nekih drugih proizvođača poput Kapke. Blago osvježenje na grlu, blagi throat hit i to je u suštini to. Volio bih da vam mogu preporučiti jer sam veliki ljubitelj mikseva bobičastog voća, ali nažalost Berry Fresh nema moju preporuku. Idemo na sljedeću. Sljedeća i ujedno posljednja aroma koju ćemo pogledati u ovom videu nosi naziv Sweet Talker. Dolazi u ovom pakovanju. Flašica od 10 ml. Sweet Talker bi trebao biti kombinacija breskve i ribizle. Vidjet ćemo koliko je slatkorječiva. Što se tiče mirisa iz flašice, breskva ovdje definitivno dominira. Što se tiče boje gotove tečnosti, skroz prozirno. Dozirano na 10%, idemo vidjeti kako se vejpa. Sweet Talker nije samo slatkorječiv, već je definitivno aroma koja je uspjela da ispuni moja očekivanja. Preporučeno doziranje od 10%, skroz ok, nema tu potrebe da se igrate dalje. Ja sam iskreno veliki ljubitelj breskve, zbog čega su očekivanja bila zaista velika. Volim da jedem breskvu, volim da je vejpam, bilo kao neku tečnost gdje je breskva dominantna nota, ali i u nekim drugim tečnostima gdje je breskva samo jedan od sastojaka. Ova kombinacija breskve i crne ribizle je zaista nevjerovatna. Nota breskve koju dobijam u Sweet Talkeru je nota one breskve koju dobijate u gustom soku od breskve. Ili baby hapa breskva, ako tako hoćete. Na uvlačenju dobijate blago slatki voćni miks, ali na ispuhivanju, tu nastaje prava magija. Mirišem tu breskvu, ali ta ribizla se zadržava na nepcu, ima taj neki throat hit, kao da se razdvoje u ustima. To je nešto nevjerovatno kod ove arome. Znači breskva na ispuhivanju, a u ustima mi ostaje ona suha nota šumskog voća, te ribizle, bukvalno zalijepljena na nepce, jako fin, blagi throat hit od Sweet Talkera i definitivno jedna od top 3 aroma fruit shop linije proizvoda kompanije Flavomol. Ako ne i najbolja, ali bit će zaista teško da se odlučim koja je prva, koja druga, a koja treća. To bi bilo to, Raja, kada je riječ o aromama kompanije Flavomol, odnosno njihove linije proizvoda Fruit Shop. Kao što ste mogli vidjeti i čuti, neke su uspjele da ispune moja očekivanja, ostavile su jako pozitivan dojam na mene, a neke su iskreno bile razočarenja. Ipak, 3 arome linije proizvoda Fruit Shop kompanije Flavomol su me jako oduševile i to su arome koje sa moje strane imaju preporuku. Na treće mjesto bih stavio Squeeze Out, to je ona kombinacija ananasa i jagode. Na drugo mjesto bih stavio Natural Charmera, to je ona kombinacija jabuke i guave. I na prvo mjesto bih stavio aromu koju ste vidjeli posljednju u ovom videu, a to je Sweet Talker. To bi bilo to, Raja, za ovaj put kada je riječ o aromama kompanije Flavomol. Ukoliko imate neka pitanja vezano za ove arome, ostavite ih u komentarima ispod i ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Hvala vam puno na gledanju, ovo je bio vaš domaćin Vaping Filozof i do sljedećeg puta čuvajte mi se, budite dobro i uživajte u vejpu.